Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ga çeksiz maqtovlar bolsun. Janaqırğı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın salamı jana salavatları bolsun. Assalamu aleykum hormatly musulman bir tuğandar. Bul qarindaşыбыз düýneden ötkönüne 2 yıl bolganda kömülgön kabırından çıgarılgan. Ağa sebep atasının düşüne daima kirip, "Atake, menin jayımды özgörtüp bergileçi. Janımdagılar maga azap berip jatat." dep aytagar eken. Akыры atası alımlarga barıp düşündö болгон окуяны айтып бергенде, алымдар кабырды ачып, кызды башка жайга жылдыруусуна уруксат беришиптир. Маалым болгондой бул кыз жаштайынан намазга бекем, такыба кыздардан болгон экен. Анда эмесе, окуяга өзүңүздөр күбө болуңуздар. Кана бурунай. Zeyna basıyor. Kara kıpra kabine sıra. يعني برسم الشام هر وقت قوتي خيرك تعساك نص تاي قطعتنا خير لا شده خيرك